Zdravo svima, nadam se da uživate u vikendu i da se lepo odmarate. Mi smo protekle nedelje imali puno pitanja u vezi sa Almo Prime X aparatom koji je stigao u našu ordinaciju. Reč je o najsavremenijoj i najnovijoj platformi za oblikovanje tela i uklanjanje lokalizovanih masti. Jedno od najčešćih pitanja koje smo dobili je na kom principu aparat radi. Aparat kombinuje dve tehnologije, ultrazvučnu i radiotalasu. Ultrazvuk na Almo Prime X-u je dvostruko efikasniji u odnosu na najbolji konkurentski aparat trenutno dostupan na tržištu. Alma je to uspela zapravo implementiranjem nekoliko tehnologija u svoj ultrazvuk. Jedna od njih je isporuka ultrazvučne energije u vidu udarnih talasa, što podrazumeva da se oslobodi velika količina energije u trenutku, da postoji kratka pauza da se tkivo ohladi i onda novi udar ili nalet energije. Takođe, pored toga, na ultrazvučnoj sondi se nalazi i vakum koji omogućava kontinuiranu i ravnomernu isporuku energije na sve delove tretirane regije i sam specifičan dizajn sonde koji omogućava da se zapravo u tkivu isporuči dosta veća količina energije bez neželjenih efekata. Na ovaj način dobijamo duplo brže uklanjanje masnih naslaga u odnosu na druge aparate. Druga tehnologija jesu zapravo radiotalasi. Almini radiotalasi su trenutno najjači radiotalasi na tržištu sa maksimalnom energijom od čak 250 W. Za sada ne postoji ni jedan aparat sličnog tipa koji u tkivo dovodi tu količinu energije. Alma je i tu otišla korak dalje, pa je zapravo uz aktivno hlađenje površnih slojeva kože omogućila da se u unutrašnjost tkiva dovede značajno veća količina energija bez oštećenja površnih sloja kože. I zato već posle jednog tretmana možete vidjeti rezultate. Pitali ste nas koje su to indikacije koje možemo tretirati na Prime X-u. Praktično možemo uklanjati lokalizovane masne naslage i učvršćivati, zatezati kožu na praktično skoro celom telu. Znači, možemo tretirati nadlaktice, možemo tretirati stomak, bokove, noge, zadnjicu, čak i podbradak. Pitali ste nas i koliko je tretmana potrebno i kada se vide rezultati. Broj tretmana je individualan i zavisi od problema koji imate. Za neke manje naslage možemo uraditi samo 2 ili 3 tretmana i potpuno rešiti problem. Ono što je prosečno potrebno kod većine pacijenata jesu 4, a kod pacijenata sa većim viškom kože i sa više masnih naslaga možemo raditi i 6 tretmana. Tretmani se rade sa razmakom od nedelju do 2 između tretmana. I najbolji deo jeste što rezultate vidite praktično već posle prvog tretmana. Ja sam zaista bio impresioniran kada sam probao prvi tretman na Prime X-u i kada sam već za nekoliko dana video rezultat. Ja sam probao razne aparate za telo sa većim ili manjim rezultatom, ali nikada nisam imao priliku da odradim jedan tretman i da za nekoliko dana vidim rezultat. Tako da su rezultati zaista iznad mojih očekivanja. Pitali ste nas da li može da smanji višak kože. Da, radiotalasna tehnologija na Almo Prime X-u zateže i učvršćuje kožu tretirane regije i može značajno pomoći u poboljšanju tonusa kože. Pitali ste nas da li je Prime X bolji od M-Scalp. Zapravo radi se o potpuno drugačijoj tehnologiji i Almo Prime X je namenjen ciljano uklanjanju lokalizovanih masnih naslaga i učvršćivanju i zatezanju kože. M-Scalp, M-Body i aparati sličnog tipa su zapravo aparati koji rade stimulaciju mišića i koji aktiviraju i kontrahuju mišići. Prime X je kada se radi o zatezanju kože i kada se radi o uklanjanju masnih naslaga efikasniji od svih drugih aparata.
Međutim, uz Alno Prime Mix možemo, kada imamo slabe mišiće, kada želimo da poboljšamo tonus mišića, mi možemo zapravo kombinovati i Prime Mix sa M-Bodyjem, M-Sculptom ili sličnim aparatima i dobiti još bolje rezultate sinergijom ova dva tretmana. Da li pomože sa celulit je takođe jedno od pitanja i opet imamo odgovor da postiže odlične rezultate i celulitu. U zavisnosti od tipa celulita ćemo uz Prime Mix kombinovati i druge tehnologije, pa ako se radi o dubokom čvrstom fibroznom celulitu, uz Prime Mix možemo dodati i terapiju udarnim zvučnim talasima, odnosno shockwave terapiju, radi postizanja boljih i bržih rezultata. I kod celulita praktično već nakon jednog tretmana imate vidan pomak. Koliko dugo traju rezultati? Trajanje rezultata je dugotrajno pod uslovom da vodite računa o svojoj ishrani. Ukoliko se ne budete gojili, rezultati će trajati jako dugo. Naravno, ukoliko se ne budemo adekvatno hranili, ukoliko budemo unosili više kalorija, masne naslage će se vraćati. Što se tiče same kože, zatezanje koje postignemo je nevezano za oscilacije u težini i svakako dugotrajno. Da li aparat leči gojaznost? Odgovor je nažalost ne. Ne postoji aparat koji može zameniti adekvatnu ishranu. Prime Mix aparat služi kao podrška u tretmanima skidanja viška kilaže, ali tada je zaista neophodno da se uz to uključi jedan adekvatan program ishrane. U našoj ordinaciji imamo doktorku Tamaru, koja će pre svakog tretmana najpre izmeriti vašu telesnu težinu, izmeriti vaše obime, izmeriti procenat masti, izmeriti procenat mišića, procenat vode u telu i shodno tome napraviti plan ishrane, a svi drugi aparati, Prime Mix, elektromišićna stimulacija i sve drugo je jedna odlična dopuna u tim tretmanima i značajno ubrzava vreme potrebno da se dobiju rezultati. Takođe, ono što je odlično jeste da je Prime Mix zapravo odličan u tretmanu gojaznosti u smislu učvršćenja kože, jer je poznato da nakon gubitka kilaže dolazi do opuštanja kože i tu praktično radiotalasi imaju jednu fenomenalnu ulogu u očuvanju tonusa kože. Da li postoje kontraindikacije? Kontraindikacije su u principu kao i kod većine drugih tretmana za telo, odnosno ne radimo tretmane u trudnoći, ne radimo tretmane u toku nekih akutnih bolesti i ultrazvuk ne radimo kod pacijenata koji imaju trbušnu kilu. Možemo raditi na drugim regijama ultrazvuk, ali ne možemo raditi na stomaku. I još jedno često pitanje je da li je aparat bezbedan. Meni je bilo najvažnije kada smo birali aparat da aparat bude bezbedan i da ima klinički dokumentovane studije o tome da je zaista bezbedan. Alma već čitav niz godina radi na ultrazvučnim tehnologijama i radiotalasima na svojim prethodnim aparatima i postoji ogroman broj studija koji su pokazali da je aparat apsolutno bezbedan. Pre početka svakog tretmana, pre početka zapravo rada, mi najpre u kontaktu sa kožom kalibrišemo aparat, aparat procenjuje debljinu vašeg masnog tkiva i određuje nivo u kojem će tretirati, odnosno u kojem će isporučiti energiju, kako bismo tretirali samo višak masti, kako ne bismo imali neželjene efekte na drugim delovima tela, tako da je aparat apsolutno bezbedan i nema nikakve
zdravstveni